Mas ni? Napailang ka. Oops! Oh, di ba? Day, tati kuribingbing nga makungko na. Ito ti agdamdamag kakabsat no anya ti kuribingbing. Ang tata, agarabid nak ti kuribingbing. Ipakita kanya ita no maamuan nyo. Naimas ti kuribingbing kakabsat. Yakat, simulan tayo at agarami dun. Let's do it, baby maning. Nyaita! Baboy. Nagal-alaamot na, dahil tamot yun. Wala ito na eh. Kahoy, tag-kuribingbing nakman. Naimas na ikape. Pangmalo. Takol na ito na eh. Mayat nga pangmalo ka dagiti. Sukyo pati. Basher ko. Asukar, brown sugar. Nagadinkabin ko na naibos ko ti 1/4. Gamit ato yun takwa. Danto man mang baso ng anak nagbugo ti ima. Waras-waras din nga asta. O, di ita sa telagay ayam niya. Nag-multi color na rin, naka-yellow-yellow. Kaput-putot ni kastika putot dagiti ulo dagiti basher ko dita. Basit nga mantika. Kasta sa tayo ikasta-kasta. Oh, nangaguday dyan. Kanana, dahil kasi kuribingbing nga makunkuna. See, look at that. Ang aking kuribingbing. Pag negosyo na puti kasto, ilakot kanya yung ti 1/5 na may sa piraso. Siyempre, narigat ti ko kakabsat ko nga inorat. Agad-gad. Sila ka lang, agay ayam nga kasta ni. Oh. Pancake ti probinsya na ito eh. Alright, tatim ako na nga kuribingbing. Tayo puligalan ti butter. Yung ati ko, optional lang kakabsat ko. Medyo ag feeling mayaman nak lang tatay sa nga butter na. Ti original nga luto ti kuribingbing kat awan ti butter na. Thanks. 1/5 for you. Kahit yung gumatang. Agawang katangan yun eh. With discount, 500 pesos. Luto tayo manan. Tapos jay lang ka, easy na ti ako, ti kuribingbing. Sa katipid tayo ti mantika na ta, basi-basit lang. So maday to ay kat, luto nga ko na daman ti kuribingbing. O, lutuan na ti, kanan na. Siyempre, alangan nga siyak tinaggad-gad, siyak tinag-prepare am amin, siyak pa'y tagluto. Di pa'y nagsaswertedan, kat agtutugaw dalang mo't di tagmamarite. Ay, mas ngatamot lang day ta. Imasan ti luto. Arte-arte am lang mo, linggo-linggo kong mga asta. Oh. Anak makukura yun. Mabisite. Masang kabsat. Tulak man no, madamdama pa itipin na nganan. Masang apa? Limas. Lagi masang ti kuribingbing sa kabsat mo nagulap. Kaya turuan mo ang tayo. Parang esot ko daunog na. Mabilim. Wow, nagpintas. Wow, sana perfect. Oops, 1, 2, 3. Oops, oy! Nalaing kagayam. Butter, tano mas naimas. Oh, wow. That is kuribingbing. Mayati agluto no kastoy nga ko ni o. Nakulumlum ti panahon, nakulumlum ti. Ngamin ti Ilocano ti panahon nun? Panawon. Tani, ibasdak to maninan aya. Basit lang nga Tagalog ko. Ibasdak. Maya mo umon aya dati lutumin nga kuribingbingan. Angot naksutan. Ay, naksut kag paiso na nakangis-ngisiton. Ngi. Oh, mumisit. Naksut. Uy, nakinis ti luto. Naksut. Naksut nay. Haan! On nga. Naksut na garudon. Authentic. Wow, nakaupat kami. Day, dati ako na ako kuribingbing. Unay kan kabsat ko nagimas kan aya. Day, dati perfect ni oh. Round na round. Tantaman no ma-perfect mo man. Sige man, challenge ka man. Oy. Taan taman no nalaing kamot lang bumaliktad ti kuribingbing. Oy. Ko naman nalaing ka. Sige. Oh, ops. Oh! Nalaing nga talaga.
Nalaeng nga, bumali-baliktad si kayo. Oops. Oy, day, tama nga kung wala ko. Kaya pwede powers mo. Kakayanin. Para sa Kanumiya ng boxing. Last nga salang daytan. Naglaing bali-baliktad si ka. Halata nga nalaing bali-baliktad. Oh, kailangan nyo. One shot ng pintas. Pancake ti Ilocano. Nga kuripot nga kung kunata. Kahoy nga nagadgad. Dayta nga dalang ti asukar na. Nalpas ti kuridingding. Oh, laumay kayo. Tagkapita yun. Agasam dayta. Agasam dat nga kuridingding. Umay nagbanglo ka na ayakap sa kungay nurat.